uNthabiseng Ramuruka ubezofunda ugrade 2 kulo nyaka. Umama wakhe uthi umntanakhe ubezilalela empedeni ngesikhathi kugulukudela umakhelwane endlini yabo. Tatolo na ncheleje ka montlong a re o tshela a re o tlo re bolela ka montlong a re ke last day ya ka le yena today ka montlong and then a khia a ntlo a ntsha key ka gopola re ke na le spare key se seng ka mo bekeng ya ka bula ka spare key and then ka tshabela mo ga ntatoki. uJustina Ramuruka nomyeni wakhe Alpheus Tefu bavulele umngane obedinga usizo njengenhlala yenza. Ke fela ke ya ke re ko balamula rino ya fela rino re thusha balamula. Kepha kuleli hlandla umyeni kaSiphukhwane ubuye nezulu lezandla. Naye emimo kendene ke ga antsha sethunyare ke last day ya ka nna le wena then nna ke gora re ke shiftile ke motshwara gore ke kwa bulete el. OkaSiphukhwane ukwazile ukuvika inhlamvu ebeyisingena kwelinye igumbi yashaya uNthabiseng washonela khona lapho. Mara kwa ka mantana papa Nthabiseng ke sa tsebo go tla tlhanta mo go molato kwa ka ke tšhabetse ka gago le nna ke nyaka thuso. Abazali bakaNthabiseng basethukile ngokushonelwa indodakazi yabo. Ntato akabona tla phedishana le yena. Ai moya ka go tlase moya ka go fase kudu black tsore kreng. Useboshiwe-ke umsolwa wabekwa icala lokubulala nelokuzama ukubulala kanti ulindeleke ukuba vele enkantolo yaseMamelodi maduze.